Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Domžal, kjer se bo čez dobrih 15 oziroma slabih 15 minut začel obračun drugega kroga, prvi obračun drugega kroga prve lige Telemach. Radomljani, ki so v uvodnem krogu šokirali Mariborčane v Ljudskem vrtu, slavili s 3-0, gostijo Celjane. Dvema zares lepima obrambama, zdaj pa Charles, ko je Messi dobro do žoge, Božič na levi strani, odpira se prostor za Koutra, ki je že na robu kazenskega prostora. Kouter do strela, tole je bila prva večja nevarnost, na pravem mestu pa Velič. Zanimivo bo videti, če bo morda v tem drugem delu Filipčuk posegel tudi v taktično postavitev, no zdaj, ko je Messi pred vrata, Matić in gol! S pomočjo vratnice so zadeli Celjani, ki prihajajo do vodstva. 53. minuta, če niso bili ne vem kako dejavni v tem drugem polčasu, pa so zdaj ob prvi resni akciji udarili in prišli do vodstva. Šok bo to zdaj za Mlinarje, veselje tudi celjskih grofov. Njihovi ljubljenci so prišli do vodstva, videli bomo, kako je vse skupaj šlo. Najprej po levi strani, Tin Matić pa torej ob tem, ko je dobil prvo priložnost v celjskem dresu do zadetka, takole in ko je Messi, ki se je tokrat odločil za podajo, potem pa tam iz osadja prihaja Eichmajer, Kouter pa se je takoj odločil za podajo, krasna priložnost je bila to za Božiča, vendar žoga visoko čez vrata Veliča, vse skupaj preslabo, prepočasi, brez kakšne ideje. Ali lahko Mlinarji to kaznujejo? Šošić do strela, nevarno, prečka! Tudi Rozman se je tule dotaknil žoge, 7. kot bo to za... Stresla se je prečka, zdaj je nova napaka v celjski obrambi in zadetek! Gol za Mlinarje, tule je veselje Bašiča, Jazbec pa tisti, ki je poskrbel za to, da se Mlinarji veselijo. 1-1. Zagotovo razočaranje na strani Celja, pa veliko veselje pri domači ekipi. Prehitro so Celjani popustili. No in če ni Šošić zadev, ko je Rozmana rešila prečka, pa potem po podaji s kota zadetek za 1-1 delo Jazbeca. V prejšnji sezoni Jazbec ni dosegel zadetka v ligaškem tekmovanju. Poglejmo, kako je šla akcija, tule se je ponujal, ofsajda seveda ni bilo, za res preslaba reakcija, Flis je bil prenizek, kar smo videli. Rok Jazbec, prišli ste v igro, nekako srečna izbira zamenjave, pa dosegli zadetek, morda najprej komentar te akcije? Lahko rečem, da sem se znašel na pravem mestu po dobri podaji Ivana Čalošića in nekako mislim, da delo ni bilo težko iz neposredne bližine. Hvala. Zdaj pa morda splošna ocena tekme, nekako ste trpeli, ampak Celjani so se potem povlekli nazaj, vam ponudili priložnost, da se vrnete med žive, kar ste znali izkoristiti. Kako ste sami videli vse skupaj? Ja, nekako so bili Celjani prvi polčas malo boljši, so imeli malo priložnosti. Potem smo mi v drugem polčasu začeli malo boljše in nekako nas je ta gol v 55 minuti, če se ne motim, malo presekal in smo bili spet malo v padcu, vendar nekako je trener zadev z menjavami in smo poživili igro in mislim, da zadnjih 15 minut smo pokazali fantastično energijo in z neko odločnostjo remizirali in mislim, da bi lahko tudi na koncu v podaljšku celo zmagali. Tako je, hvala in srečno. Nermin Bašić, prvi polčas nekako ne po vaših željah, vse tako se je zdelo, tudi ko sem vas opazoval ob robu igrišča. Začeli ste drugi polčas odlično, pa ravno takrat prejeli zadetek. Morda nekaj o tistem prejetem golu, kaj se je tam zgodilo? Nadovezajući se na to prvo poluvrijeme, jako loše, nervozno, vruće, nismo dobro odgovorili na 3-5-2 protivnika. Potajno smo se i pripremali u ove sedmice na 3-4-3, 3-5-2. Jednostavno nismo bili dovoljni ni u presu, ni u zonskoj odbrani. Tako nekako pogubljeno, a kamoli u posjed lopti. Drugo poluvrijeme jako dobro smo ušli u utakmicu, motivirano, drugačije, mirnije, sa mirnijim posjed lopti, onda taj nesretni gol.
i mimo tog gola cijeli imalo mislim još jednu šansu, sve ostalo smo mi diktirali tempo, imali igru i zadnjih 15 minuta sam se odlučio da ove klince ubacim koji imaju po 19 godina, 3 momka i sjajno su zaista uveli neki tempo, dubinu, napadali smo i sasvim zasluženo na kraju dali taj jedan gol. Možda smo mogli još jedan, ali mislim da je korektna utakmica 1-1, cijel je dobra, kvalitetna ekipa, ali ne damo se ni mi, borimo se, fajtamo se ono što mi možemo, ostavi srce na terenu, to radimo i evo i danas se to pokazalo. Veseli me danas da smo igrali, nismo bili nervozni do 90. minute, nismo se raspali nakon 1-0 bez obzira na sve i to mi daje nadu da ova ekipa može biti nešto. Pogotovo i mladi momci kad su ušli bez neke treme, odvažni, žele nešto da se dokažu. Evo, 3 momka od 19 godina preokrenu nekako cijelu utakmicu. Koliko vas veseli, da v takšnih razmerah, v takšni vročini, potem v zadnjih 15 minutah tako poletite, tako dvignete ritem? Ma bio sam oduševljen, vjerujte mi da sam bio oduševljen. Mi inače dobro radimo periodizaciju, dobro smo fizički spremni, bez obzira na sve probleme. Vidjeli ste da neke izmjene radim zato što su tek novi igrači došli da se ne bi povrijedili, ne zato što su loše odigrali. I nekako ciljno smo išli te momke od 19 godina koji imaju to nešto da i ubacimo, da propušamo slomiti protivnika. Evo danas nam je to uspjelo. Inače na vingerima igramo s 2 desetke. To je više, punimo centralnu zonu nego dubinu. Onda kad smo napravili izmjene, više je to bilo, nekako smo i lomili ti 5 igrača pozada i mislim da se to pokazalo kao danas kao uspješno. Najlepša hvala, Nermin Bašič, in srečno v naslednjem krogu. Poglejmo še v strokovni štab Celja. Morda vprašanje najprej za trenerja. Kaj je krivo za tale padec v zadnjih 20 minutah? Najverjetneje ni bilo navodilo, da se ekipa tako povleče nazaj. Кто виноват за последних 20 минут? Наверное, тренер не хотел, чтобы с последних 20 минут сели назад и отбивали. Но у нас произошла вынужденная замена вместо Чарли. Мы выпустили Иличича. И я считаю, что мы потеряли. Мы перестали цепляться за мячи, и пошло давление постоянно на наши ворота. И естественно, что мы в концовке пропустили. Но при этом я считаю, что мы имели достаточно много моментов для того, чтобы забить второй и третий гол. И я считаю, что мы сегодня тот случай, когда мы не приобрели очко на выезде, потеряли еще 2. V prvi vrsti smo bili primorani v menjavo Čarlija. Namesto njega je vstopil Iličić in nekako nismo mogli več zadržati te žoge zgoraj in smo bili nekako prisiljeni se braniti. Te napadi Radomelj so bili non-stop, to je bil nek vzrok. Potem zgrešili smo veliko priložnosti, lahko bi šli tudi po drugi in celo tretji gol. In danes smo nekako zgubili 2 točki, a ne dobili eno v gostih. Zdi se, da predvsem Božič, da ima neke težave s samozavestjo, kako to spremeniti, da bi bil nekako takšen, kot je bil v jesenskem delu prejšnje sezone. Божич выглядит, что он потерял уверенность. Что сделать, чтобы он выглядел так, как на 8 год назад? Прошлый Божич? год. Да, Божич. Я не считаю, что Божич потерял уверенность. Он сегодня сыграл очень хороший матч. Он имел моменты, мог забить. При этом, я понимаю, там игрок должен забивать, но при этом он очень качественно отработал в обороне. Очень качественно. И я считаю, что я сегодня очень доволен игрой там всей команды и Božićem v tom čисле. Jaz ne mislim tako, da je Božič izgubil samozavest. Mislim, da je Božič odigral zelo dobro tekmo. Imel je neko priložnost, ni je dal, ampak je zelo dobro odigral v fazi branjenja in z Božičem, tako kot z ostalimi fanti, sem danes zelo zadovoljen. Hvala in srečno. Hvala. Hvala, čau. Tin Matić, čestitke za prvenec v dresu Celja, ampak najverjetneje vseeno nekaj grenkega priokusa za voljo tega, ker niste zmagali. Hvala za početak, ali da, teško ovako vruće glave kad primiješ gol u zadnjoj minuti. Nikad ne možeš biti zadovoljan i da sam ja zabio 3 gola, ne bi bio zadovoljan na kraju sa X-om. Tako da škoda na kraju što nije 3 pike i eto. Teško reći nešto nakon ovak kad primiš gol u zadnjoj minuti, tako da eto. Kakšna morda neka ocena prve lige, razlika z drugo ligo, koliko vam je težje v kazenskem prostoru? Pa meni iskreno, onaj ko zna igrat nogomet, lakše igrat prvu ligu, jer u drugoj ligi puno više duela, nema puno prostora, tako da je meni ovdje ljepše igrati na ljepšim terenima, tako da nemam problema s tim. Hvala in srečno. Hvala puno.